mi zvoni jedan inspektor, veli, alo, gospodin Mile, ima za vas prijava vikam, od koga, A mi veli, anonimno. Kako anonimno, Poslije ja preko ludje moj, znaš, doznam neko iz stoka pozadi mene, me prijavu neka, ja imam koza. Mislim, kad sve bi bilo dobro, da ne bi bilo smešno, znaš. 6 pati, da ne rečem puti, da me prijavuva čoveka si pozadi mene, u opština, pa je u grad Skopje, za koza, 6 pati pored. A jednaška gleda deka, nema fajda. 2 pati gleda deka, Mile Đandarevo pravo. 3 pati, 4, 5 pati, 6 pati, Torko. Torko, I što, Mile Đandarov ima koza? Pa primjerot najavim subvenciju svega, ja zarave spasam, vazemav koza, budalo nijedna. Ne otisakam ja. Pa zašto nema se ja požari tuka? Zašto Mile ima koza, Torko? A bi ti da si kupiš jedna. A ne ovaka da praviš. Neko je tamo zapisnik, napiše čovjek normalno, deka Mile Đandarevo pravo, deka, kako i drugo, deka koza smeje da se čuva volkovo, deka nema nikakav problem, znaš. I drugi je poželno da se čuva, da, volkovo, i se pozdravimo kako fini ljudi i rekao, hajde, so zdravije i, ništa ne mi možeš.